Anya laki din! Apaw, talagang sagi di nga graduar ka iti kinabaak mo ha, paray. Sana baring-baring paray. Talagang graduar akon. Nagpindas magayam ti kayan ayat mo, paray. Apay, ti panag ko namin ti dahi ti arupa, sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anyalakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay mong gayam, anyang itinagan ti kayan ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Nagamamon niyo ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulaing matamaamuan ah. Si kaki di mo, paray. Nagam-amo kami idi kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na idi. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ay na, Tagalog ka na, paray ah. Halaga mo ta. Kit kanong artist si Siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kaki di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa'y. Tapno manayonak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon paray. Anyalakit din. Anya, kasta timbag ati kumparem kan ka, hani? Ay, angaw na lang mo't honey. Anya, kata-graduate iti kinabaak. Kuna yan. Sa bagay, pudnumot kat din ito. Iso nga, adda pa nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar ka mo din, Christine, honey. Adakan ka day talando. Gamno para kanya. Simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwun ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaitan ta. Ado mo tinagkasar abongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datangin bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam ati kayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Ape anak ko namday ta, aning ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo't. Saan to apolo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastama ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, Gapot amok ngamin di ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawa mo't. Oy, si kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbaga mo? Ha? Ang mga nun niya iti panunutan na namangag na rita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ng imay kapailaan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kiti ay iti tricycle ang nagluganak na imay. Ha? Naku na ngamin nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawin taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatag ko kinilando. Ay, awanan ti may bagagpay kan ka, Christine. Adamin kan katigayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni Manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabyan tayo. Nagasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridona. Ha? Ape anak ko
Inday tamare. Uwan Tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Angam na nakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta, mare. Isulaan ti babae, amok akasta una iti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta, mare. Sapay la ko mga rod da isun tigasat ni Manong Mulando. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini Manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga no makabirok pa iti sa bali. Ay, wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi baak ni Manong ko alando. Nga, ay sos, Diyos mio. Nasamati ti babae, anya lagi din. Nay, unayin na nga isang baray. Pagat lapayag ko naman. Apay, mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka, no, agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo, paray? Takas taon pa nag-isiisa mo. Ay, anda ka chat ko ababae ija abroad, pare. Anya, babae ijabro na. Well, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Ay, nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpudaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rajay. Anya, ay unay kan paray. Adda lang aro din ni Christine na kaya na yat mo. Nga makichatad ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit di mo't reserba adi. Anya, ay reserba nga ibagbaga. Napintas lang aro din. Kin nagsing pa ni Christine nag-refrain mo. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo paray. Tagari. Anya, Oh, kita mo na ito picture ngayon sir na kanya ko. Nagpintasan ka di? Oh. ha? Ura sino mat alalaki akat matin nagtirik na na iti dahil tala nga. Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay, Lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day tagaimbagam. Ha? Kastoy lataan. Napintas kan agay ayat lata iti napudnukan ka, Lando, my loves. Oh, naggana sa'kin. Manulagan abulan. Makaawid akmatan di ta Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita kan ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakitakin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay Bagyo Mapantamamot agpasyar iti kunada Burnham Park. Ay, katuwan na. Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my love. Pakawanan na ko ma, Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan, Lando. Pasensya ka kuman, ikaputa saan kan nga ayaten. Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masiguradok, saan asyak tigasat mo? Makasarak kan to iti padam nga ubing. Sarakas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang, Lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang, awanen ti panagayat amaritnak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan, ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim ha, saan ka kung mga umay ijibalay manipod ita? Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne. Saan ka nga kung kasta? Nasaysayatan na dyan inaramid ko. Saan ka di? Anya?
Nasaysayat nga imbagak ti puno, ngam ti agpamarangak nga ayatek pailaan, ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam di. Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan, manulando. Kaslam lain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay, saan mo nga amot itang tang-abam si kabakla, ha? Ha? Iso asaan ka kumang agsasawi ti kasta, mawatam? Anya? Ay, ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga mi na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Jakla mo no, anya di ibagakan ka manong lando. Siyak, ti agay ayat, sana si ka. Iso asaan nak nga isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyan kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, da na mo na nga min ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, una yan alando, dayta. Napintas madlaangmad ni Christina. Adda apil na. Isu na lang ata medyo batitihait na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, katikin na singpat na. Tiyak man amo iti kapsat ko. Imbadak nan sa mati panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Amo na lang iti Facebook amne. Isu ka numadan tayong ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka dito nadamag ko, paray. Ha? Anya na ta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay, well, pare. Imbreak ko na. Ta naamiris ko nga minasaan gayam nga iso ti ay ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oray saanan. Iso nga imbaga ako, ti pudnukin ko na. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre, adi. Ay, unay kan pare, aday. Kuna laki din no, daya Christine, ti kasar mo. San magayam, aday? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit di mo't. Kan may sa, di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibagapay ti daduma, nagswerte ka king kwa na. Ngumay na, sinayang mulaang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw. Adda mo't sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitin ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na ti banok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya, lawas langan ti orayang tat agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey, iso apa nga asim, tatong palam ko matiin karim aso ko na nakijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka iji probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak. Pare, ang mga ano kaya
kayat mo ti umay di Manila inton Merkules. Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso, ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagaranak nga ruda na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kakad dimot pare. Jack nga rod amaw ti turturong ki di Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Miyerkules. Amang ano kayat mo matyo mayading ka. Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang sa anak nga awisan, tay ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam namaan, amaya ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong, ibagbagakon ko na tuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ni Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat ngayong bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kay, sa dinongay kano tayan nan pare. Ita-ita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayam ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan, nailasin ko asi kanilando. Yamsyak, sana ka may lasin? Anya? Si ni Brenda? Sigakit di man, siyak nga rod. Anya? Si ni Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngamne, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing kapay Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan Brenda. Ngam na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lagan iti pagluganam nga agawid iti lugar yo. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot lagaya matunggal ag video call kami. Pero panalang ti pakita na. Saan Ay, ka wait. pa'y ngay pakita ti buo bagina. Uray latangad ko man paray. Sakit naka-filter amin na rupa na no ag video call kami. Tagayam. Pakitaan. Isumot lagaya matunggal damagag no manot tawin na. Yaw awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Nga pulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman. Nalpasan. Ang lagi din. Kung di dalusag pa'y di balay, takunak no at da isang pet mo a Brenda. Ngamawan mo at gaya, manong lando.
Sardengan nakman si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka nga min amo, di mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang nga rod tinayaw awan. Ah, Hay! Awan mon manong lando, kundi break ka kini Christine, gabulaang iti, dayjay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook, gabulaang dagunam amas ado ti kwartana, angam, pwe? ah. Bakit madgayam? Kat husto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha! Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Isu agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Isu asaan tay kuma, abasta agtalag iti makitkita tayaw. Nasaysayat nga maamun tayaw iti personal. No saan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ni, umadanin ti founding anniversary ti pagadalan nyo, precious anak ko. Wan nga rod, nanang. Wan gayam, ag intermission number ka. Kunam edi na minsan ngal daw. Wan, nanang. Isumat nga min timbaga ni Ma'am Ellen. Agkanta kano no founding anniversary. Katuan anya nga iti kantaam no bilang anak ko. Hero. Original by Mariah Carey, nanang. Ha? Sigurado ka? Aka ba alam akan taon dayjay? Nako, basic, nanang. Ken maysa, kinantak dayjay ija barangay hall, idi barangay fiesta. Saan ka di? Sa bagay matkit di Kat ala praktisam lata na imbag tapno makantam iti hosto no ag intermission ka. Wan, nanang. Agpraktisak na imbag. Nasaya at no kasta anak ko. Agpraktis ka na imbag, taigatangan ka iti baro a sandal ken dress nga usaram nga agkanta. Talaga? Wen anak ko, isuasay saya atem ti agkanta. Anak ay madayta imot mo, anak ka eco bag, mare. Ha? Ay kwa, sandal ken dress daytoy mare. Sandal ken dress? Apay, mga nakaitibunyag. Si kakit di mat, saan mat mare? Usaran ni Precious daytoy nga agkanta ija school da no founding anniversary. Ay, hun kaya man niya. Talaga mo't a proud parent ka, kumare. Ay katwan amare, suportibak at talaga iti anak ko. Nang runa iti panagkankanta na. So, bilibak iti kinasupportive mo, iti anak mo, mare. Saan nga min nga amin anaganak, kat kastada iti anak da. Ha? Anda nga min nagiti daduma iti apabaya, anaganak. Makaamu iti anak da. Saan nakakastaan niya? Mapantantukit DJ school da no Monday, mare. Ilibre ka iti foods. Intabuyaan ti panagkanta ni Precious. Hero ka no, by Mariah Carey ka no, ti kantaan na. Wow! Dayta ka man, mare. Oh, wena, umayak nga umay. Dakasenak to dito balay, ta oras sa anak ka mang lukat iti salon ko ito Lunes. Ang mga noowan papanam no Monday, mare. Apay mare, ada ka di iyawis mo kanya. Mapantay yung school. Ag intermission number ka no ni Precious. Ti anak ni Mari Aiza. Ha? Oho, no kayat iyo ti mapan kayo laeng. Ha? Kunam lano as sino at talentado ti anak ni Mari Aiza.
Kasta una e panangipanpanakkel na iti anak na. Si kakit di mo't mare. Siyempre, proud mo't ay anak na. Oho, ado ti mas nalalaing nga agkantangem iti anak na. Aniya? Kadagsao nga minti tataw katalintado kano ti anak ni Aisa. Akas ta unay mat aragsak na. Mamati mat ti loko. Mare, Diyak kaya ti mapanagbuya, mare. Da kayo latan. Sigurado ang madadaala ang timod ko ijay. Ay, Nay, apa yan nagawin ka pala ang sikapan niyang? ha? Di ka pala inawit dagiti kawis mo, tanagyan ka ni Disugalan. Pangaasim man, Baldo. Saan ka asumanao? Aywan. Rabiin. Kamapay nga awan pay ni Janjan. Diyakan mo, no apay nga awan pa iti anak ta. Sigurado nga addamanan na pananda ka nagiti kabarkada na. Anya? Imbes nga sikaswom kumamat dagiti maasikaso diti balay. Saan mat? Tagmalmalam ka nga day Disugalan. Tong its, kas kada bingo ti tugtugawam. Anya lakit din panyang. Sumanao. Sagad naglaing kang agdilaw iti anak ti Sabali. Kanayon mo ang dilawan ti anak ni Aisa. Ngam ti anak mo, saan mo mat nga ron ang masikaso, kan saan mo pa'y ang maisuro. Oh, apay nga itakalaang si ka Janjan. Rabiin. Adala na panan minanang, kaduak na iti kabarkada. Anya? Amangan no saan ka manan asimrek ije pagadalan. Simre kakmat na, anya lakit din. Inton kwan, addan to manan yawag da basol mo, makitam. Ay na, panyang. Awan tinasaya na pagbalbaliwan ti anak mo, nupasigla ang unget ti aramidem. Anya? Manumot tinadaras nga impayab na kay pagadalan, gapit ang duduma ang case ni Janjan. Iti kasta kumaan na pasamak, kanayon mo kumamay tamapan kumustaan ti records na. Ha? Imbes kumakasta ti aramidem, saan mat? Ta busy kay ti kasusugal mo. Isong awan pabasulem, no apay nga ado ti mangibaga at tarantado ti anak mo. Apay akas tamo ti bagbaga day di apanyang mare. ay mo matinipan niyang mare. Sipot pa, kat karurod na dagiti ma-appreciate ng ubing. Ha? No mabalin nga min, ti anak na lakuma, ti appresyaran ti tatao. Anya? Wan mat, ngam awan. Anya ngay kumata-appresyaran ti tatao, iti anak na, kat awan mat. Mare, saan kumot ang mapanbagbagaan dagiti tattao tapno appresyaran ti anak ko? No di kat isudang mati ko sa amang ibagbaga at talentado ni Precious nga anak ko. Katalentado mo ta talaga ni Precious. Nalay nga kanta. Agsala pa, ikan nalay iti academics. Iso ka na yung ti pambato ti school na the contested activities. Day tamo ti pagyamyamanak unay mare. Ngam apay day di apanyang. Takas taunay asakit tinakam na. Nukas day nga ibagbagada at talentado ka no ti anak ko. Ay na, palalalay dyan, mare. No talentado ti anak mo, tarantado mo't ngamin ti anak na. Ha! Ang laki din! Ay na, nagadong mo tanti nag-post iti Facebook iti video managkanta anak ko. Wan nga rod nanang, adapay nakitak a 100K views a nagpost lang idi rabii. Ado a talaga ti maayatan kun narayaw iti panagkantam anak ko. Nanang, ti video nga impost ni Auntie Abby, nag-comment mat ni Auntie Panyang itinagalas. Ha? Apay, adda ayat in comment na anak ko. Kat no nagdadakkel pa'y a letra, ti panangi comment na ako nana, feeling talentado nga anak ti kaaruba, agasam man dayta. Aniya? Ay, na yun apanyang aya. Anya nga tayo ti parikot na.
Amang ano kayat namat nga agbalin at talentado ti anak na. At damot siguro ti talent ni Janjan nga anak na. Isu na laeng, tasan ang matulungan ni Panyang amang discover. Gaputa ka namin mo't abisi iti panagsugsugal na. Una yun. Manon adaras anak aswan ni Janjan ija school iti bullying. Gapu iti kinatarantado na. Tasaan kat nga rod ama isuro ti inana. Isu nga imbes ko nga agbalin at talentado ti anak na. Saan? Tatarantado mo't nga rod. Anya lakit din? Si kamat mare. Apa yakas di tinapan mo income comment kadag iti video sa impos ita tao kanta ni Precious. Taapay mare. Ada parikot mo? Sigagit di mat. Kung saan ka amayatan, iti pa nagkankanta ti anak ni Aisa. Aguli magkakumalatan. Anya? Sana kas nga, agkong-comment kayo ti sana nasaya. Isu nga rod ti kayat ko nga i-comment. Apay nga men. Di ka di makadlaw. Nga iti mano aribo ang mga pa-appreciate iti kanta ni Precious kat may samlang a basher na. Ha? Apal mo lang amin dayta, mare. Talentado ng amin ta anak ni Aisa. Naglay nga kanta. Ngam ti anak mo, kanayon mo't nga at the case na iti bullying kapo iti kinatarantado na. Mare! No sika ko mga inana, kat sika ti mang bagbagakan mga isuro ken kuan iti nasayaat, parang dingken na ka. Ngam, saan man? Tabi sika ngamin iti sugal. Kas kadaan niya dita. Iso ano makitam ti anak ti dadumang apresyaran ti tao. Agsakit pa tinakam mo. Salbang kakidi. Ay na, nagsapaan pa lang. Alas 7 pa lang, nakarubat ka na mapanmanin agsugal. Ang lakit dinayapan niyang. Apay aya. Anya ti parikot mo? Di ka pa yan makaasikaso dito balay. Una yan, ti kasta nga aramid mo. Anya? Ti panagadal ni Janjan, di ka pa kumustaan. Uray saan kan amapan iji sugalan ita, tamapan ka iji pagadalan. Tapay ijay lakay. Ada nga minimawag kanya kidirabi eh. Papaaya banda tinagandak ni Janjan. Ada ka naman dinanog na classmate na. Ay na. Ti awanan bain nga ubing? Nalabasan apa nang ibabain na itinaganak na. Kanayon lata nakasta. Kahit, anyangay nga raon. Umunay ti amin. Sika nga ina ti akin basol no maminsan. Di ka pa may suro ti anak mo. Bisi ka una iti panagsugsugal mo. Isa akas taunay mo ti kinatarantado ti kakaisuna nga anak mo. Ang lalakit din. No adda basol ko, adamot basol ti maestra ni Janjan. Anya, tapay manan nga da basol ti mistrana. Wana, ta saan na asuruan nga husto dagiti estudyante na? Anya lakit din. Anya nga minun tinagan ti teacher mo, anak ko? Ha? Apay na nang? Ha! Siyak man ti mapan makisarita ken kwa na inton bigat. Ha? Adamat lang basol na, no apay akanayon amay pan ka iti guidance counselor. Saan siguro nga gisursuro iti nasaya at iso akasta. Nagawa na talaga abayin mo si Kapanyang. Anya? Isarsarak mo lang na itabagim iti pakaibabainam. Sikat ipabasulan na iti kasta nga aramid na iti anak mo. Iti kinatarantado na. Saan mo pabasulan ti mistrana no di mo kaya ti may babain? Pangaasim man, Baldo. Saan ka makibibiyang iti plan-plan wak nga ramidan? Maawatam. Ala, aramidam no nyaman na ita. Nakitaak man no asino ti may babain. Anya lakit din.
Ay, napunwanak mo tan iti day Japan yang, Mari. Suguda, medyo balay dating kakitumpain Ha? Oray siya ka makabasbasa ka dagiti comment na iti videos tanak mo. Kat marurudak mat kat. Awan mo ti basol ti anak ko kan kuana. Ngam no apay akas ti reaction na iti amin a videos ni Precious. Mapan na pa ibagbaga up feeling talentado ka no ti anak ko. Ay. No siyak ti si kamare. Para manaklay jay. Ha? Marwan no baybay amday jay. Addan tumare. Amin a panagan-anos kat adda pagpatinggaan na. Ay namare. Isardeng mo, ti pa nagkum-comment mo iti videos ta anak ni Aisa. Ne, apay apasardengan na, kat isong araw ti kayat ko nga i-comment. Anya? Kan maysa, pudnumot a feeling talentado ti anak na. Kunamla no asino akalala ingan ngagkanta. In short, apal mo lang day tamare. Timangkan nga apal. Anya? Naapal ka lang. Kaputa talentado ti anak na. Idinto tate anak mo kakaisuna. Tarantado ba? Kabaliktad. Anya ka di day nga ibagbagam si kabakla. Putno ti pagpaka kanya. Tarantado ti anak mo. Pasigla pa kay babay ng tisang sangpet na ibalayo. Ngam ti anak ni Aisa. Wow! Appreciation ti ado at at tao. Onya, nabainan kalagit nga ron, itimbagakin ka rin bakla. Pudno, timbaganakin ka. Apal mula ang dayta iti anak ni Aisa. Iso akanayon mo nga ibaga a feeling talentado ti anak na, gaputa ti anak ta ket tarantado mo. Anya? Tarantado, kaputa pulo sa di mo maisuro iti nasaya at asursuro. Nekatusto ko mamatan Nagadumang nga imbaga mo. Makumikom ka nga una iti sugal. Isa pulos nga 1 oras mo iti anak mo. Anya? Apay, saan ka kadi amabain at unggal mapan ka iti pagadalan ket gapulang iti kinatarantado ti anak mo? Kanayon nga dakes na iti bullying. Nakababain day ta. Tinaganak ti umuna a panunutan ti tattao. Ala, huston! Naglaing ka nga umapan iti anak ti daduma. Iso at ti anak mo, isurumbot ko ma. Kung naklakit din no asino ti masabat ko. Si kamot gaya Mari Panyang. Ha? Siguro nagapu ka di eskwela niya. Nadamag ko ngamin nga ada kano ti baro a case ti bullying di pagadalan. Kat ti anak mo kano, ti numero 1 a pangulo. Mare. Apay, saan ka kadi ambain iti kasta? Popular mo ti anak mo, gapu iti kinatarantado na. Ay, day tangarod, Mare. Imbes ngamin at tutukam ti anak mo, ngam saan mat, gapu tabisi ka una iti kasusugal mo. Anya lakit din. Dilawom ti anak ko, ibagampay a feeling talentado. Kat ti anak mo ngay kumamat, tarantado. Gapo iti kina-irresponsable tinaganak kasta ka di? Saan kumamot akasta, Mare? Kami ti oras kan atensyon ti anak mo. Isurom iti nasayaat, barang iti day tang aramidam. Kat madiskubre na mo ti talent na. Tapno iti kinatarantado na. Kat masukatan mo iti talentado. Tapno saan lang nga day ta umapapal iti padam at tao ti aramidam? Nalakit din. Ikarikla kay, manipod ita. Starda nga, kunti mapanagsugal. Ha? Tutukak ti anak ta. Barang may surok pa'y iti husto ti amin nga aramiden na. Anya? Husto ni Aisa iti imbaga na kanyak lakay.
Tapno sa anak nga umapapal iti anak na talintado, surwak mo ti anak ta. Tapno saan lang a famous gapo iti kinatarantado na. Nasaya at napanunot mo dahi tapanyang. No idi pa'y kumakat inaramid mo dahi tan, nasaya at kuma. Ay, ikarikla kay. Ipamaysa akong ti oras ko iti anak ta. Maabain ako nga karasuble iti pagadalan. Gapulaang iti agduduma abasol ti anak ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Agsinatan, Fredo. Di na man rabakan iti kasta kami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Ang maapayami. Amo ba't mo ko saan ti panagahet ko ka? Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang apay. Kat mo ay ayatin ka unay-unay. Iso arod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahil tangarod, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kayo tikas dyan. Ay na, makapauma nga rod. Agasaman, tunggal ada pa panak, masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakadwa. Masapul pa'y a minutos nga agap-date ken ka, with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie, tapno ada may pakita ken ka aprueba na. Iso manipo dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupa? Paray, nasaki nga rin tarik nak. Nakiwin naswas kanya ni bakit ko. Kasta ya pare. Huwag paray. Ay, amangan nagdan nang isukatan nakin ka akano, wano foreigner. Anya, Uy, kit adayo ana tataer ngam sika. ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam sika. Sige kami pare. Masaksakita na lang arudan karumpay lang mo. Mamam lang ko ma, pare. Kasla mapispis iti puso. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam, ibagakan katipod na. Anya po no pare. Nalabas kan tumat ngamin. As in, grabe. Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanon ti freedom na kin ka. Gaputa masapol amin nga aramidin na. Kat ipakada na kin ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nubyam di tao. Saan mo atanggal ti biyag na? Anyalakid din na ya. Uwan pare. Yung sa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyerta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akas la idi, masapul ipakadam amin kini Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot ngamin, Trina. Submissive ka unay kan kwa na. Gapo nga rod tako nak no ay ayatan nak. Nga bisit magayam day ta nga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti mainlab, no itinasaya at atao, saan akas laki ni Fredo. Ay, sana bale. Panakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinapatag. Naragsak ka itan, iti panagbiag mo. Apay, anya ayat ti kahit mo ibaga, Julius. Agayatak ngamin iti gayim mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Riknak ayamon ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam.
Apay nga ron asyak ti pangibagam ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana Ang lalaki dinaya. Nagsungit, Katrina. No sungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya, ay, sika talaga. Tulungan na ka din Anya nga iti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang bastard ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din Malawonan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayem ko Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang makita? No, in black na. Ay, saos. Talaga gayam nga, indilit na ka ni ti biyag na. Huwag na ta. Anyang arod nga ito maramidak. Talaga kasta, Anyang arod nga Awatek lata na. Una pare. Awan mo't langan ti maramida, magaputa addan kaayan-ayat na. Talaga nga insukat na kan. Anya. Isa panawin mo ten, tapno agbirok ka niti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamnama, agsinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na kang arudan ni tibiyag na. Isa di kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay, kat talaga akas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik, iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nagbut inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarik na. Kapo iti panagsina ta. Adamat tanday taken ka. Apay nga min, adi ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko keng ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saem nga impay mo kanya. Apay nga min nakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma, ituloy tatya na ta. Fredo, di nakman reng-rengen. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. Unay mo tinanagkasang tikastay. Makapasahir lagi ti balikas mo ari. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kon disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa pare. Uray malayo sa amin Ape manan, pare Fredo. Diyan kung kahit ang biyag pare. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman pare. No naumakan nga agbibiyag, agin enjoy kami pala. Anya, Isa mo. No da ita panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo. At da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Wal pare. Tano da ita akanayon ti pampanunutan, ay awan kasi ka lang. anya nga ron nga itaraminag. Iso nga ron ako na ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan makailiw-liwag ka pa iti sakit amarikrinam. Pare, kasalo nung makapagpanunot ni Ami kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mat. Ngamin, at dan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya? Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wen isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wen, Trina, iso nga awanan ti babawi. Nakaikad da nga kon. Sigurado, masakitan manan ni Fredo. Bayamon da dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na itinapalabas.
Sa bagay, ngam sigurado, inton maamuan na, adumanan a drama na. Ay, kat talaga matakas dyan na day dyan tao. Limalakyan nga ado ti drama na itibiyag na. Uray ba si tabanag? Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na ya. Oh, sika ka din dayta, Fredo. Huwag rin na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ahin ah. Siga magan rin na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugalim, Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at latawad. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko. Agaprodak ngamin. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Huwag man rin na. Barang patirik na kinaami ko tumayaban. Ay, Fredo, waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa'y ti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masakit anak lang arudan. Karkarhumpay lang. Anya lagi din. Marks, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Langro na itantag kasaran dami kantay J.A. Julius. Oh, agkasarda gaya man talaga. Wala pare, ni pailang Julius. Natatairak ba yung tiday siya? Agam, natataer ni Julius para kan ni Ami. Pare, Ay, Apostol pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kan ka. sigawal pare. Binagaya na yung sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumain. Mala, irungaab mo nga rudan pare. Ang maudi ko manday ka pa nagsangit mo ah. Kasi ka lang, may balod mo tirik na may tinapalabas. Talaga na ba iti panahonan niya, Ami? Adan anak mo. Wan nga rod Trina. Kat sika, awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa'y nga rin tinakariknak, iti ayan. Anya? Amang numabakatan kan abalasang. Kat anya nga rin nga iti maaramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di ah. Gamay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Na aping agkatawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? At daw gaya mo anak mo, Ami. Katwan ah. Isong harod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Na ah. Ikaw ngamin. Insina na kidi. Ludi na kumainsina, hindi. Data ko mati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman ta anak ta ko ma. Ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakman matan. Ay na. Mangirito ka man nga ron iti balasang kanyak. Awan matiretok. Alam na mi. Di padam ko maanasing put. Awan nga rod. Apay. Awan ang pulos tem amo mabalasa nga ya. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay gut. Ado ah. Ado madlagayam. Kat apay nga rod apilitan na kamangiretokan ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam ah. Gaputan na sa isaya at lata no si ka mismo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan aday di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang?
Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inretok. Anya? Kati sumat, amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na, awan nga Rod Fredo. Adda, di mo lang kaming kayat-kat. Ay, adagayam iretok ken ka Fredo. Ha? Agpwesto kami? Wan, adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wan Fredo, awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Sikamat. Nagirito ka saan mo, jibalo. Iso lang nga Rod ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Anya? Wan Fredo, apay, di mo kayat. Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. Adan instant aputot mo. Uray di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo da diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, jibalo nga ikit na. Apay nga minapilitam amang irito. Kat awan nga ron ti mairito na kin ka. Oo na yan, di ka sa biyag. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa. Uy nga ron, tsak lang yung taon asawa na kada tayo nga gagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring ka niya. Sapay dakkel di balay mo. Mayat kumamat no da asawa ken putot mo. Tapno adamad agnal-ngalawangaw iti malamansyo na balay mo. Kunada nga ron nga awan serbi ti dakkel a balay. No awan mo't agtambli-tambling nga ubeng. Nisa, karoon na pa yung lahat. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kayat mo pare. Adda di kasinsin ni bagat ko. Insina nila kayo na. Arig na mo't ti single and available. Ano yan? No, agirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapno awan ti parekot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan. Di ka agganat. Dumteng tulak pati babaya parakan ka. Kurayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.